E whatalofa whawhewhelo i atu i le pa ia male mamalu o tapo inga. So i fua maua male langi e mama, malo lava le wha malo losi. Whatalofa atu fo i o tapo i mai mauta malao i penga whailangi i neitai au. O le atatou tapo i le tua. Le ali ia o le atu lau ma e ono nofo ai o ai ea se adua e le maunga o le ali o ai se tu mau ilo na fio anga pa ia o le ua iai lima ma le loto mama o le ua le nau na loto i le mea whatau waa ma ua le tauto wha ole. The world and all that is in it belongs to the Lord. The earth and all who live on it are his. Who has the right to go up to the Lord's hill? Who enters his holy temple? Those who have clean hands and pure hearts, who do not lift up their souls to what is false and do not swear deceitfully. Tātou te tālo mo le nganga pa ia. Le atua tau tasi pa ia e le tamā le alo ma le nganga sā. I le awa ma le mingau wa sa olo a inga lotu ma lo nuu. Le loto e mamā e tu ina atu iau luma le tāpua inga. Ona mātou te tālo lava lea le ari ie. A fio mailo wa nganga pa ia e taitai. A fio mai lava e tauto o lua le tauninga ma le taulanga osi. Ina ia i ule nei tapua inga. I le whaasili ina o louvi inga e whawawau. Mātou te tāro lava e ala ia Jesu ke riso lo mātou wali i mano mātou whaola. Amene. Tātou pese lua se laus furulua. Lua se laus furulua pese.
paia, tusi whiriwhiria o le nea sae mau mai whenga inga tuai, Kenese I lona mta upo se fululua, nā tātou whaitau whewa wai mai whai upo se fulu, whaangata I le lua se fulu. Bible reading for this morning is from the Old Testament, Genesis chapter 12. We will read responsively in the Samoan translation, verses 10 to 20. Kenese se fululua, whai upo se fulu se iau o le whai unga, o le a tātou whaitau whewa wai iai. Whaafafonga ia fionga pa ia le tātou atua. Sa iai fo I le onge I le nuu. O nā luifo leo a peramo I kupito e au mawai. A wā sa vale le onge I le nuu. A vaai a te oe tangata ai kupito, o na lātou whapeane lea, o lana a vāle nā. O na lātou whasioti lea I a te au, ai wha o la ina oe. Fine, maasini fa fine, makamela. Ona vala au wai leo farao ya aperamo, ua whape atu, se ale nei mea ua e whaia ia te au. Pe se ale mea na e le tau mai ai ia te au o laua vaia. Ia whamania mai le atua na whionga o tātou whaitau ma whalongo iai. Ma ia tū mau atu I le atua le vi inga o le whamanu ma le whanetanga, nei eo o I le whaavavau lava, amene, o le tala mo tamaiti. Talofa tamaiti. Taiau manuia tamaiti. O a mai o tau. Lele ia talofa fo I tatu ainga lotu nei taiau. Greetings and blessed morning on this beautiful Sunday, sunny morning. It's great to see you all here today. So today, I believe I might have one word play or riddle, a word play. And this one is from the Bible. Can anybody tell us what are these? 10 Commandments. What do you guys think? Yes, this is the 10 Commandments. So that's a word play. So all those things, listen, wait, start, stand, go, stop, look. So that word play is 10 Commandments. So our story for today, I'm reminded we're ending the near of our academic year. And so, Samo ole fufuanga ale atua
mo'oi. Can we say that together? Faitau fatasi ia. Zoi faitau ia. Lele. And in English, God's plan for you. Can we say that together? God's plan for you. So as we are going towards the end of our academic year, I just want to remind you and all of us that God has a plan for you and all of us as we go through school and whatever we do at work. But God does have a plan. And I just have one verse that I wanted to share with you. And it comes from the New Testament, from the book of Romans. I believe Romans 1, chapter 1, verse 1. And this is from Paul. And the verse goes like this. If we can read that together. Ready? Read. From Paul, a servant of Christ Jesus. God called me to be an apostle, and he chose me to tell the good news. From Paul, a servant of Christ Jesus, God called me to be an apostle, and he chose me to tell the good news. Fat Samoa, so I'm going to ask you guys to help read this. Roma mata upumumoa, fa upumumoa ia faitau, o Paulo, ole au auna Yesu Keriso, fai ma apostolo, Wotofia etalai letala. Do we all read that? So what is the Samoan? If Paul is in Samoan? Paulo, and he is an apostle of Jesus Christ. So just one verse. So we're going to break it down. So first it says Paul. And who is Paul? Paul wrote letters to the people back then and telling them about Jesus Christ. Paul also, he was a follower of Jesus. We're also followers of Jesus, just like Paul. And he traveled to many places to tell people about Jesus. And lastly, he was an apostle, and he was chosen by God to spread the good news. And I believe you and all of us also are chosen by God to spread the good news. So this verse says that Paul also was a servant of Christ Jesus. So this means that he dedicated his life to serving Jesus and doing what Jesus wanted him to do. He wanted to please Jesus more than anything else. So that happened with Paul. And also, the last part, God called me to be an apostle. That's Paul. God called Paul to be an apostle. What is an apostle? Does anybody know what an apostle is? Or a disciple? What does that mean? What does that mean? An apostle or a disciple? That means you're a follower. Follower of who? Follower of Jesus Christ. So this means that God chose Paul to do a special job. And his special job was to go out and tell people about Jesus. And Paul was happy to do this job because he loved Jesus very, very much. Okay? Finally, the verse says, God chose him to tell the good news. And what is the good news? Anybody know what the good news is? Does anybody know what the good news? Stories about who? What's the good news, Akaripa? Yeah. Good news is stories about Jesus Christ. And Paul had this special job. I believe as you guys come to the end of the academic year, each and every one of us has a special job as a daughter, as a son, as a elementary student, middle school student, high school. We all have a job to do, to try to do well in school, to listen and obey our parents, to follow Jesus just like Paul did, to be kind, to be loving, to be gracious,
And that's what that story is telling us, that one verse of what Paul did. So what can we learn from this verse? Anybody? What can we learn from this one verse from Paul? Oh, we don't have our thinking caps on this morning, do we? Next. We can learn that God has a special plan for each of us, just like he had a special plan for Paul. Okay, so he has a special plan for you. God wants you to be happy. God wants you to be joyful and loving and kind and sharing with your brothers and sisters. And as we learned this morning, to be kind in secret, okay? So there's a plan for each and every one of us. God wants us to serve Jesus just like Paul did. And lastly, what does that say, everybody? Jesus loves us. What does that say? Jesus loves us. Jesus loves us. Any more slides there? Next. Remember, kids, you are special and loved by God. You are special and loved by God. God has a plan for you in your life. He wants you to serve him and tell others about Jesus, just like Paul did. Keep reading the Bible. Try to read. Work the next 2 weeks on your Salama Mo'omua, your Psalms 1, so when your test comes up, you guys can have that memorized. Keep reading the Bible, learning more about God's love for you, so that you can continue to be loving and kind and gracious and happy and joyful. Okay, children? Okay, Amy? Okay? Okay. Okay. And I think that's our story for today. You guys have a blessed week. Manuia oto whanau, manuia tato ainga lotu suafo Yesu. Amen. Tātou pese lua se lau lua sefulu pese. A mai al pese, ona so le martala o le asisinga ti akono.
ka e o fau, i le suafa manu malo Iesu Kemiso, i tātou whaola, ai mese hoi lau sunga le whapengainga ma le whalitua, pa ia lasi lasi o tātou i Kenese ni tai au, o le hoi au masui o ti a kono, e whaise mo li mau, o le asisinga mo liwa i aso, o lo maulunga pera winga o le masinga, i le sunga le whaife au ma le whalitua lo manui a foi, ai mese hoi lau, sunga e whaife au ma whalitua, sunga e wau ma whalitua, ta māma te nā mātitua, sunga te akono whalitua, ia mari maawe ese o lea so. Ia ai lea tua no lea sisinga, o nona pule whāsoi fua, i se o tātou wola whātau wā, ali soi fua lau le lei, ua manui ai la sisinga nei vai aso. A to ina kanga pa te tele. O isi fo ia. Te tele fo ta tau sa va la watu le taria mo le telefon i lundane. Ya. Ya li tonu amana to lo manuia o to. Ya o se talanga mo le asisinga mo le vai aso. O nuia fo i la sugale. Pa pegai ma fritua. O nuia fo i fo mo le yaso. Ia malo wapa ma le whālau le tele, whātai. Whātai tele la o whionga ti a kono tangwai, mo le tala le asiasinga. Whātai lona au te lenga o manuia le tātou e kālesia pe on whaafonga iai, ia matautua nā e tari a etou telefoni le asiasinga atu videamu. Tātou ifo matalo i le tua. Le atua mamanae, le atua siri ese, le atua e whai mea o fofongia. O lava o mātou loto, i le nei tae au o whesila whai lau a inga malo nuu i lau maru. E o fo mātou loto, le atua ono wawenga te tele te whai ai lo latou soifua malo mātou ola. Ua e taita ina sa o le mu i lātou se i o mātou poto mwhatastasi e si ia e tā auranga ma le tāpua inga i lau fio. A wai whatasi mai manisi o nei ainga lotu penga te whailangi. O na mātou vi ia lava leo lau fio. Sa e alofa ma e anga le lei. Sa e tausi ma whaapele lo lātou so i fua i le nawa yaso. A inga ma fuafuanga le tangata malana. Lau e kālesia ma wha moenga, ngā ruenga ma wha la putonga ma la tofo i wha tataunga. Wha nau i a onga ma ngā ruenga. Le ri e wha whetai wai umanuia me uma. Lona au te lenga, o lau tausi ngā lofa ma wha mamalu o lau lofa, i le whenga iai o lau nuu ma lau e kālesia i whiau ngā ruenga o tiu te ma whai vai so se ala. Mātou la ngona ma mori mau iai lea aso ma lea aso ma lea aso. O lau tau singa i tino i le mawhau ma lea nganga ua tūtasi i lava lea. O au mea alofa wha lea nganga i te whanga ina i pēa le soifua whātuatua ma leola taritonu. Leola e manatua pēa la ua fio. A o whenga iai ma tiu te ma whaiva. A whenga iai ma pōpua ngā ma whaingatā o le malosi i le tino le mawhauwhau ma le anganga. A o tau wivi ai tau ivinga ese. Le ngata o tonu o ngā ruenga a o whanau fo i a lātou a onga. O lau e kāle sia i ana tinae o mawhutanga e taitasi wha moemoenga umalawa. Whawhitai ilo wanga le lei le ia i lau tala le lei. O mātou a inga ai e tasi i lau a fio. Ona o lau wha o la tanga mamana mo i mātou. Whawhitai ilo wanga le lei, iau wha manianga e maua mai tonu le nei atunu o mātou wau mau ai. O au wha manianga fo i o lo o atu i nai mātou i sa mona lua, kai nane fo i le nanolangi atoa. I a lava lo walofa i nei sisi e te whaia. Mātou whawhitai le ia ia o tionga mātou wha longo i pēa ma te whasoa i ai. Le mawhana whano lo wa ngāna i wha tauto o rua i mātou i tei uma.
lava le viinga ma ia whatu mawina i nā whio i whamawau. Au mātou tāro le ie. O i mātou lava tangata si se ma i whata waa i uruma. Wa i tele o aso. O le tele ko lea o mātou whare tonu. E mātou saro mātou loto i le i la o whio. E tau mate fo i lo mātou whatu tua. Tua fatasi mai pe ala o fio ola fio alo matou tua na yo matou tamama tina matua ele ngata sia o matou a inga uma la pulenga tanga duenga malene tu nu uma sa mona lua mantua la matou talo tina ya tifa tamaya di no mayava o yai mau tanga sengase tau sia manga le lei la o fio matou tamama tina o feangai manga sengase o tino le mafau ma le nganga le ia lofa e whaamalolo ia i latou. O la mātou tatalo fo i lea mo e uma. O whea ngai ma ti ngā ma mawhatianga. O la o fio lava o le fo mai mātou te si i mai ia e iai. E a wala mai ai le malolonga i o mātou tino mafau ma le nganga. Whaamanuia la o fio lo mātou atua i a inga taitasi o le nei mawhatanga ma le nei ka le sia. Usoa malo o mātou whaita pua inga, ia e whaamanuia ia i latou. Fuafuanga whaamoemoenga o le neiva i aso, taitai e lau a fio, marutia e lo nganga, whaamanuia e lo mātou ali i reri ie. E na ia langona pea, e te le tu la fo ina lava i mātou. Mātou tatalo lo mātou tua le ngātia e alau e kāle sia, so se fata fai taulanga o alanga ina ai le tala le leia laua fio alo falava e te whaapa ia ma e whaamanuia iai loa lofa i mawhatanga ese tonu nei a inga lotu ia e whaamanuia i lo latou soifua ma le latou au nanga au ngai tasi lava wana o lau fio e tasi lo mātou atua e ana uma iai whaamanuianga e ofa uma iai vi inga. Talo lava le ie whaapitoa, mōna ia mātou whanau, o e o whea ngai mga duenga, i la tau o whea ngai ma onga, le ie e lofa e marutia ma tausia lo lātou ola. O e o tau mamao ma lau e kāle sia ma lau o fio Yesu, ia e lofa lava e te taitai lo lātou ola, ma tausia i lātou. Anga le lei lo mātou atua i le nei atu nuu mātou no nofo ai. Whamana e lau fio pulenga, whai apea i le amia tonu, tau sili fo i au tangata, ina ia tāanga tonu lava le taita inga o le atu nuu. Mana tua e la mātou talo sa moana lua, ia i lo walofa ma lo wanga le leitele i ana whai ngā mālo. Whea ngai le kāle sia, whaputonga ke risiano sa moa ma lana whono usu le neiva yaso, ia i lo alofa ma lo wanga le lei. Mātou te talo le li ie. Lama whai ua o ngā whanau. Whaamanuhia ia i lātou. Tau nuu sini o te whamoe. Whai lava ma vi inga o la ua fio. Mātou manatua i la mātou te talo le li ie. E kāle sia uma o whea ngai. Ma le tala ina o lau tala le lei. Ia whaamana e la ua fio. Na ia tuputele lo malo.
whaala potonga umalava o tautua, mo au tangata, ma le tala ina o lau finangalo, whaapa ia la lātou ngā ruenga. Mātou atu ai, a mātou whaalongo i lo wheta lai mai, whao ngāl whatau waa o lau au na whaamana e lau whio, le upu o le nei aso. O a mātou te tālo ia. Whaatasi ai ma te tālo le loto tangata lava ia mātou tu ina atu le atu ai. Whaia lava lau whina ngalo ai le o mātou loto. Mātou te tālo e ala ia Iesu lo mātou wali i manu mātou whao lai tōtasi. Amen. Tātou vi i le tua vi ingai fitus fulu, pese fitus fulu.
O le launga i le suafa mamalu o le atua tolu tasi pa ia. Male alo mene. Maua tua mai le Kenese sfurulua. A olona foi upo sfulu. Whaafonga. Sa iai foi le onge i le nuu. Ona ruifo leo a peramo i kupito e au mau ai. A wasa vale le onge i le nuu. Genesis 12 verse 10 reads, There was a famine in the land, so Abram went down to Egypt to reside there as an alien, for the famine was severe in the land. O le manatu autu o le asao a peramo, o le manatu autu o le vaiaso le nei, o popolenga, a tu fatasi o na mua leo le matua o le launga i le nei tai au, o le popoleo a peramo na sasi ai. O le popoleo a peramo na sasi ai. A peramo o le tamana whaaeaina, a wale uwinga lea o lona ingoa. A wafo ina whiriwhilia e le atua e tu ua lona nuu. Ai alu maave lona ainga i le nuu e whaasino i ai e le atua e le mailoa. Na whaamanuia i ai le atua o le a whaamamaluina lona ingoa. Whaia fo i oia matupuanga o le nutele. Na usitai a peramo. O malanga masarai malana ava. O lota le atali i o lona uso. O ana au auna tāne mawhawhine ma ana lafumanu. Tele tausanga o alu le malanga mai uro i karetaia. Se ia o ina tau nuu i kanana. Le nuu fola ina na whaasino i aie le atua. Eno nofo mau mawai. Whamatalanga ia o lo whamawina i le Kenese furulua. Foi upu mua o le iwa. Ai le vaenga o le mta upu le se furulua sa tātou whaitawina. Tātou iloa ai, ma ua wha iloa mai ai. Le popole o aperamo, ina ua onge le nuu o kanana. Ma ua sasi ai lana whātatau. Waesi la fia o le popole, o le loto o le mautonu, wa atu vale, ma ua vevesi le mawhauwhau, ua fefe o na popole vale lo lea, a popole le loto, o le amatanga le nā o le sasi, ma le se o whai unga whai, a wafo i ua motiva le mawhauwhau le lei. O le sasi o aperamo, ona ua popole i leonge. Wa se sela na whai unga e tu ua kanana. Le ele ma le nuu na polo a i le atua e au mauai. A e sa ili ai kupito se la avea i lea vaitaini. Wa osa le wha moe i le atua. O aperamo i lea lavataini. O ina foi, na mata ai le isi foi sasi e matu i atele. Na ia fatu ai le pepelo, ma le tala ole. Fai ia sarai, a fesili maitangata i kupito, o na fai le iai, o ia olona tua fine, ai le o lana ava. Upu whamawina a per amo, ina ia o saonga le muai ona oe. E o lai fo iau ona oe. Taro fai asa rai. O tu la foa ia aperamo e fai maona la vea. Ai lava na ngalo ia aperamo. Le atua na ta imalanga. Mai kale taia i kanana. Ai le o ai kupito. Wa onge
ua papa'u le tō whālelei. Na whai alawa e Sarai. Pei ona whātonu ina i a peramo na o le popole. Ua sasi le matenga le tamā. Le se ua whaitua le lua. Pei o le moanga ngana le atunu. Pei tai. Nei loa muli ane e Farao. Le pepelo a peramo. Ona na whati ngā ina i le atua Farao. Ona o Sarai. Ona toi whaafo i ane leo o Sarai ia a peramo. Ma ua poloa i Farao i ona tangata. Ia tuu i la tau e toi fo. E popole le tangata whatuatua. E sasi fo i whai unga e whai. Ai le tu la fo ina i le tua. Mai le vaenga o le tala lea. Wa tātou i loai. E le alu ese le tua. Mai ana fuafuanga pa ia wa whaata oto mo lana tangata. Tu sa lava pe popole ma whesasia i lana tangata. Whaia pea e le tua ala. Ina ia toi sanga tonu tangata ua atu wale. Le tangata ua le mautonu. Ma whesasi ai ai lo na soifua ma le ola. Abraham's doubt or fear led to his wrongful decisions. Genesis 12 verse 10 reads, there was a famine in the land, which is the land of Canaan. So Abraham went down to Egypt to reside there as an alien, for the famine was severe in the land. The famine was the initial cause of Abraham's fear, which led to his wrongful decisions. It is in contrast to the Abram or the Abraham we know, a character of trustworthy, a faithful man, whom God told to leave his homeland, his birthplace, and go to a new place God would show him along the way. And God blessed him all throughout. After settling in Canaan for many years, and all went well, a famine took place. And Abram made the first wrongful decision on his own to leave Canaan, the very land and place God blessed him, and to flee to Egypt. Did he ask God about that decision of his? No, because the story doesn't say. In Egypt, he made another wrongful decision, using Sarah, his wife, and it was a lie. Because of fear and doubt, one wrongful decision led to another. But God did not abandon Abram and his plan for him. God rescued them from Egypt, and they returned to Canaan, where his name Abram, the exalted, was changed to Abraham, the father of the faithful. My friends, o i tamada o whatuatua, apelamo, a lesson for us. You know, we face famine in our everyday life. Not famine because of food, because you have a lot of food, we have a lot of food. But the famine of spiritual enrichments. The lack of strength. The famine of thoughtfulness when you become angry. And other types of famine we encounter. When we face such times, please don't doubt God's blessing and God's help and God's inspiration.
Pray to Jesus for his help and guidance. Jesus will never, ever abandon us. His plans for you and I and for all of us will be fulfilled if we continue to trust our Lord, Jesus, our Savior. You're coming to the end of your academic year. Don't doubt Jesus' love for you. The love shown by your parents and grandparents and your families and friends and your church. God bless you. Le ai ngai o le atua. O le popore vale I onge e whea ngai ma le ola e a vea ma mea e sasi ai a tātou whai unga whai. O le mativa I mawhauwhaunga. O le papau o le tō whale lei. O le osa o le wha maoni I tiute o wala awina iai. Ma le onge masani o le vai o le wha malosi. Vai inga masani lava ia. Sasi ia e whea ngai ma I tātou. E sasi ma se le tangata whātua I le tele o taimi. A o le atua I lona alofa. Na te whaasanga tonu sao. O le atua e wha mangalo. O le atua e whai wawenga. Na te toe tai le tangata I ala e whina ngalo ai. Ai a whai pēr loa le sasi. Ma whai lava le se. Ma fe sasi ai solo I aso uma. O nai loa lea. O le whatuatua. Ma ua tu ua le atua. Ai alu no fuanga I le whina ngalo I ai le atua. Tu mau le atua vi inga nei o le whawawau. Amen. Vi inga o le atua pese e vadu. Tātou pese vi inga e vadu.
ai. Lauro kua whanau ma lau ainga. O ko ina atu ala tau whainga tau lama, whakasi ma le soifua ma le ola i tuna. Nā te stalo le kie, ia e tadia, whakaia, ma whamanuia le whainga tau lama lau ainga. Le ngata mo le kāle si au au, ai mo le nei ainga lotu, whamanuia no lato soifua, ina ia whatu mau ina pēre di